Rise and Shine World Ministries ku bufatanye na Jam Global Events barabagezaho RSW Talent Hunt Rwanda 2023 Grand Final irageze. Ninde ugiye kwegukana izi miliyoni 10? Bose barakoze, bose n'abahanga. Munyarwanda nawe uhawe ikaze kuza kwirebera no gushyigikira abaririmbyi ba gospel wakunze muri aya marushanwa ya RSW Talent Hunt Rwanda 2023 Season 1. Aha, ko bizaba ari umuriro da, amatsiko ni menshi, ariko reka nkubwire aho bizabera. Ni muri San Polyvalent Uwoba Kimironko, aho Zerafat Holy Church ikorera. Ni kuwa gatanu tariki 21 z'ukwa karindwi uyu mwaka kuva saa 8 z'amanywa. Kwinjira VIP ni ibihumbi 10, ugahabwa n'ikinyobwa cyo kunywa kidasembuye. Ameza ya VVIP y'abantu 10 ni ibihumbi 150, ugahabwa champagne n'ibindi byo kunywa bidasembuye. Imyanya isanzwe yose kwinjira n'ubuntu kandi bazindutse. Mwabonye finale nyinshi, ariko yiyo nuyicikwa uzaba uhombye nk'ubwije ukuri. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 97 07 36. Gura itike yawe kuri jamglobalevents.com cyangwa koresha phone yawe ukande akanyenyeri 662 akanyenyeri 800 akanyenyeri 1 akadirisha.